pule ya ka ktien ka jong ublai ha ka biyadai bat ka ne ka benta ko ki parabangaj baik kom ki khon samla bat ki long kmi ki long kpa jong ka sinat ngakwa bangan bu tangkawai ka jingkeli hasua banya keren ya ka ne ka subjek ngakwa ba phin jubab ya kata ka jingkeli phi kom upai lang jong ublai tang balada ngakeli ya kata ka jingkeli bat ladai wai pai wai na phi kin ya ai ya ka jubab ngin hab bansa anong ston shibnai kat ne tapi upai lang jong ublai ubadang don kat ne dai na kata kadau ngam sngau dai ya ka ba phi phin ai ya ka jubab ka bangan bu ka wai ka jingkeli ka basuk ba namar ba pila thong pila jit pila tenrong yai pastor jonge ba in yalam ya ka sinat baro ka wai lada ngakeli tang yai bat lada i jubab tang mai karmen skam kalabiang yang ibaro ladai keli ladai jubab da ka bom deiru yahon upai lang jong sinat ngan syukeli yai pastor syuaban ya keren ya kan ka subjek pastor pis ngaubang menta kemit pis mabang ne menta kemit kamit kabas mabang yau pailang jong kasinat kai kadau kalong ba ka hot ka jingi ubi hakabalang nong stoy ka jingi ubi kabala hot no akabalang nong stoy ya kabangi ngin yo banya sum banya sle akane ka janmit kane kadai ka subjek ka bakrau hadu kata ko ki khon samla jong ka sinat wat ju kerke suki jai menta kemen ngin ya keren ya kana ka subjek namar ba ka jingi ubi kam ju kerke don ka jingi ubi ka kerke si sengi teka sian pek dalong kumno ru kam kerke ke jingi ubi tang kawai ko ki khon samla jong ka sinat bat baro kat bangiadon hangne kalong ba ya kane ka subjek ngidang ya keren menta kemit kat baya ka kam ngila deble nadu menem step what talk nadu menemen step ngilale ya kata kakam ngindang ya keren pat ya ka subjek ka ktin menta kane ka janmit bat kane ka subjek ka bangi ngin ya keren menta kamit kadai ka subjek jong ka jingi ubi baro kat bangiyadan hakane kapor ngitiblot kae kajing eubi baro ayam yatim lada pisong syak kendong baru pitip ya gane bom tip ya gane te nong do ei te baro ngitip kajing eubi kajing eubi ngiem hakane ka juk jong kijing eubi katne kijing eubi kimi hakane ka juk ka bangi ngiem banda kapor kasya ko kikon samla jong kasinat ngakwa banganjer kerteng tang sans pa jaj kijing eubi lada kapor kasya oh kalister nih
tang ba kapor kamsya. Namar bangiem hakane kapor jong ki jing eubi. Totep ba kayau kabahetam hakasla pertai. Kadai kayau jong ka jing eubi. Ki company ki barius patam maga pertai. Ki day ki company ki basna ya ka jing eubi. Nganem batai start. Kadau kalong bangam jusum ya kejing ewe. Pia start hima pi ki basyat ya pendon kam. Henry wat langam da pendon kam ba ngawat pada ya kejing tep ki bakam ba. Tetep ko ki para bangaj bayet ko ki kon samla jong kasinat. Balai te bakane ka jing eubi kayat kam palat hakane ka juk ka bangingim kai ka daw haus nem khat khandai spa kampat yat kam ha hau ar hajar ar pusan kalayat kam hadu kane kai ka daw kata kadai ka jingkeli kabangin bu yalade katne kijing eubi hakasla perthai kidon katne kijing pen eubi ya ka jingem jongi kidon kibaremdor hadu kata pitep em kun samla ka kajing eubi kabaremdor haus nem ar hajar ar pusan. Bantip ngau temen du kada long bej. Kapau bu teu temen u balai te. Udang tip i kejing ubi kat kate kartaru. Kajing ubi kabala penme hakasla perthai kabarem dortam haus nem arajar arbusan kadai kabadon ha kakot song jongka ya kakerteng Kristen kikun samla kentei senrang tarai pilayati bahaya kata Kristen bat kador jong kata ka jinge ubi kalong lai kelur ar paulak sibilor persyang tin mkot borsyo tarai parawangai habalong nong stoin daya syak jen it lai benai la yo tarai mo da balang bantet kaita kidai kijing eubi balai katne kijing eubi kiya jakane kasla pertai ngajumut dor marwai baimat kamet jonga bat jongpi kala iutung palat la iutung palat pimat kamet jongaru namarba sisen bangalami na yeng hapcoy tekendiat lai utung palak mlong syu bani syem yaki para beriu klem kata hatunginya persyang no sitayau nya mi la kami bet na yeng tharai lakham iu da kapapla kibara bangait katne kador jongkane kajing ube bat kajing keli kabama pi kom kikon jong kasinat pen keli galong mano ken bachina nungkong ya kajing ube mano bachina nungkong ya kajing ube kamdai ka Amerika kabadang suka menen kamdai kari China kabalayo aya kajing stat na di kipor ki pamensua ngating ko para bangay
Yo ba ya ka jing ubi hakasla pertai la yo ba lashna nung kong dau khasi jungi. Piju berkat dia kata. Ngating khasi ubalain deh. Yo ba udai ujaj benriu khasi ubalashna nung kong ya ka jing ubi aga pertai. Kadau kalong bakari kabashna nung kong ya ka jingi ubi agasla pertai kadai kari Mesopotamia kata kadai kari kabashna nung kong ya ka jingi ubi Mesopotamia bat ngi katkom ka jingwat bene aki katto katne kiri ustad ngi dai kitrai srong na Mesopotamia dem dai hale akapor basinai jing ubi udang don lang siti. Udai mau badung thlong ye jing ubi. Ngating yong idai mangi. Badarin dia jonge lashna nung kong ye jing ubi. Hakata kapor kabagiong ka Indus Valley Civilization. Kakot niya mindu kabatay bau khasiru udon hangta yo wanra khlau na Mesopotamia kata kadai kador jong ka jingeubi ngating ya kata kata du kini kisngi ka pamenta ngi ki khasi ngi don ka jingstat ka baper Kikpatamen kikmitamen jongi hangne ki yadon kin yasaki na kabenta jonga. Tang daka kleng masih kabala terkong ula aban sina ya kajing ubi bat iso jauh kendiap. Ngam tiap kinong kendong jongi kat nongot ki badang yo sum kleng masih menta kini isngi. Ngatang sumbang ala samlah kata kepor. Kulung kumur tapi ngamlang kumne kumbalong mentah ngamlang kumne ngadating yap day na du kaway gamin kabang sumbat ondang aladep sum ngatia ondang alatia kawan ka knai ka dait na usuntai kmot juga nadu kata ngating sendon tang bangating Henry kaburu ka jingkeli yanga bat ka jing perkat yanga wow ka knai bepli ka bom juyo jingi ubi kawan ban kersyot yakingap jonga fi Kikon samla kata kadai ka jingi ubi kabadon na kaneka selapertai bat mentah kaneka mit kaneka subjek kabaka balang bat ya kabamapi kum kasinot samla pilam menjur ngamtip katno kan yarap bat katno kan ai jingi kai na kabenta ka jing im jonga bat jong pi kan ai jingi kai katno Wai pastor ubalatray hakaway kabalang komba sipaw telikisnam hakabakot kisipaw telikisnam kabalang kam ngautan natyu yung tau pastor beundang petengnya ke kam sengau senai yung bapli Ang kirang ba ko pastor pidai banwat no ada kawai ka kam ngikum ka balang nginwat bat ngin pan no ada wai pastor piyet no ada kawai pat ka kam pinhap ya ka ban mi no anak ka balang jongi pastor ulahap wat ya ka kam dalade Habaula yet chitam, ulayo ayagaway kakam, bat kata kakam kalong kumuchaplin, hapo ajong kaway kapatok. Hajil uyo kumuchaplin hajil. Habaula yo ayagata kakam, ula kemen, ula ay jingtip siya kabalang. Nga kuwa
ki para bangay ki bangaliat ray sipausnam kin ya wan lot na kaway kasngay ya kabangan ay kataka jingkren kabakat do kajonga ya ki para bangay ki baliat ray rengkat lemban nga sisya kabalang baro ki para bangay kilawan na katakasngi wangan keren ya kasarmon kabakado kom kajing ay kublay ya kum kabalang ngam kelet ya kisipau senam kibaliat terai rengkat lembat pi bat kanong rem kabangan keren hakane kapor kalong na kito kikentin kibau terai jisu keren bat kita kilong ngan salait no anang ne bat ngan penkre ya kajaka na kabenta jong pi ha kabalong mga piru pinlong hang ta sya jilut kabamon yang iwe ilong kumiyong wat lechu pastor wat lechu kata kajing keren jong pi kalakta ya kamansim ka jongi ngamte para bangay akat no kaneka subject kan ay kajing ikay kan ay kajing penkendet na kabenta jonga bat na kabenta jong pi kane ka subject la siyem na kaway ka kitab jingruay ka jong Solomon kane ka kitab jingruay kaday ka kitab jong ka jingit kaday ka kitab jong ka jingklat bat klat ya tuhok mo pastor dang yadon kat ne kitmen basan jongi markat no sien pila keren na kanegi kitab layak keren markat no sien ban penyeng nong rim nang ne ani la sitong naway oh